Tenar pulih putih kejela Shen kan raksha kajing lang jong ka kanhun menteri sorkar halor kajing terwa ban ajing itu no yaki khat hajar sans pa sau hui ngut kinohi kai SSA ha kejela kum kinong tre sorkar. Ya kanila pentip daw Presiden ka Meghalaya SSA Schools Association MSSA SA uba Aristotle Sirambay hadian ke General Executive Council meeting jong ka association ha ka arhoi terik nailur. Hadian kejinya kenduk kejongi yau Director of Schools Education and Literacy Ubadairu State Project Director ka SSA U Swapnil Tembe haka Shipotrik Nailur bat hadian bangilaya kenduk yau Commissioner and Secretary Vijay Menteri haka khandai terik Nailur baro arngut kila pentip banakal yang kesorkar jela kalapan krek ya ke Cabinet Memorandum na kebentaban ajing itu no ya ki jing ai jing syagri lane ban penyaso lang no ya ki no hikai SSA na ka State Implementation Society syakatanat pulih putih ong uba Aristotle. Nalor kata ula ong ru baki mat ki bayade bat ke jing dawa ban penkiu tulop bat ban yo jing itu no ya ke jing ai jing syagri jong ki no hikai SSA la ya tai sanibha hakane ka GEC meeting. Hadian ke jing yang mir jimut ke basani ke balane jan lai kentang ngila rai ban jet ya ke jing yo jing itu ya ke jing syakri ke jongi bat ngila rai ban ra ya ke ni kemat ha ka general meeting jong baru kino hikai SSA ha Meghalaya ya ke ba on penlong ha ubnai risau ubanwan hamadan student jayau ula ong kumtangi kerpat ya baru kino hikai SSA bekin yawan syakatai ke jing yalang kenang bangin la ban shim ya ke rai ke bakhaddo ha ke bayade bat ke ni ke phang ong shu uno yalam ke association. Hadian kajingi kenduk jongi ya us Director of School Education and Literacy balong ro haju kapor State Project Director Samagra Shiksha Abhiyan Isar Swapnil Tembe hakas public jong benai September jong tahun bat kum joro ngila yo ban ye kenduk ya u Vijay Kumar Menteri badai Commissioner Secretary jong Education Department haka khat khandai trik jong mentau benai ngila yo ya ka jing pentip nakaliang jongki ba nakaliang jong ka Sorkar Meghalaya kala penkrek syai menta ya ka Cabinet Memorandum haka bayade ban penskem ya ka service jongi kinohi kai SSA lane ban merge ikinohi kai SSA na po State Implementation Society syapo Education Department te habayade bat kane ka jing pentip nakaliang jong ka Sorkar ngi nakaliang jong ka Meghalaya SSA School Association Central Body menta ka sengi ngila khot ya ka General Executive Committee ka jongi hakaba ki nongyelam na ki units ke prepare jongi nandu ki block bat ki district unit habaro ka wei ka Meghalaya kila wan ban yeshim benta kamat ka bangi yatai hakane ka General Executive Committee kalong halor ki artli ki mat jingdawa ki bangi la dawa ka Sorkar hakini ki snem ki bala dem no shedin akabanong kong kadai ka ban penkiu ya katulop jongi kinohi ka SSA akabar pat ban penskem ya ka service ka jongi kinohi ka SSA ti hadin ka jingyetai ka balane kumbalai kentai ada kawai ka sur ngilay yakut ban jid ya ka regularization lani ban jid nang banta ban penskem ya ka service jongi kinohi kai SSA but ngilay yakut ro bayakani ngin sara ha ka general meeting lani ka jingyelang ba jong baro kinohi kai SSA hapo ka jela Meghalaya kabangin sa pelong hak artrik jong penai Oktober arajar apusau hapo madan student jayau Shillong nado kapor khadwei beje telengba kani ka kerwo ngi apil syabaro kinohi kai SSA hapo ka jela Meghalaya ba pinsngobha ban yawan renti hakate kesengi kenang bangin yo shim ya kerai kebakhado